Serchhip District Agriculture Office headline mini dal mill kan ti dal thar chu tuma an bei dan te headline Serchhip chamdu jawa demonstration ang kalpui chin dan te le dal thar chu ani nuwa mill da khola her ani dan te tin ei thei tura khal chu thei tura bot sai ani dan te report loi kan siam le dona Serchhip Agriculture Department tena Lentil Dal Dal Sinchi ganti WBL 77 ania dal chin enchhinna hian kg som ni zet nikum November ni som ni pakhata tanga ni som ni pali chung khan zol pui chamdura uep la loi thanga rama enchin ania he dal hi ni ja som ni atanga ni ja som thuma aseng thei ani dal chu alo seng thei nuwa chuan masabera chuan dal chu han vuaka han khon khoma seng ani a ti chuan heng adal ahum ti mayang heng te hi ninga atanga ni sari chung ei photran tur ani a tang takin photanga chumi nuwa chuan nia photran ani nuwa Serchhip Agriculture Complex a mini dal mill a noi faitir policing ti ni a headline hian al kor bet te adal chimchima kha bu herang deuh hian noi faitir ani a heta khola noi fai ani nu hian bu her khol tanga bu kan her fai kan thap fai ang hian hetlai hian thap fai le ani a chu grading anti ani a thap fai nu hian a hum te a kholina alo her pil mai te omani chuan ultaka thlan fai le ani nuwa to bera hian weighing and packaging ti ani ta ani Lentil Dal kanti WBL 77 hi classic khai thatak mai ani ti mu chua Serchhip ngai po thataka thar ve thei ani ti hetun demonstration kan en ta ka tang khan alang thei ome mizo tena kan ina sat em chung kin deuh tho ni tin deuh tho kan siam le puitling anu panga tanga puitling thlenga kan du em le kan chome lar tak ani a he dal hian chin ani lai hian tuitling hi ati lei thei lowa chuti lai ro chuan tui mamo he tho ani a thlai an ni a heng tui mamo hi pangpar tui kan pek anga pek thin tur ani tin a thlai kung bul vela tuitling a om chian natna anei ve theia chu bangin a kung bul hi tuitling lo tura roman ani a ti chuan he Lentil Dal kanti dal sinchi hi kholan wifi ani hian kan huang hian a fe a chuak ve a vai kan ti mayang chu he dal a vai a fe a vai hi a tha em a rancho atan a tha em ani ti hriat ani a he a fe thatna pakhat chu bong vultu bong te sor atana vultu pakhatina he dal vai a bong te a pek thin atang hian kar top lama chuan an bong te sor liter chan ve setin apung ani ti an soibok ani he Lentil Dal WBL 77 dal sinchi kan ti hi Serchhip district chung mai ni lo zoram puma kun thak tu te lo nei tu te poina chin ve thei ani ti Agriculture Department ten enchhinna an nei atang hian a hriat thei mai ome ole khati jong kha Serchhip District Agriculture Department tena Lentil Dal sinchi an thar chu dan le an boipui dan le an hmalak dan tlang pui report toy kan on siam thei te chu ani Serchhip atangin lomaral te DD ground report